bakit inisulti aga na ay agsang sanken agrong rungaan pasaray iwadag na pasaray kuktaran na iikpista dirinantun kaya ilangan bakit inisulti aga na kaslabat to batog nga nakaugak ka tunggal no agintek umutot di nabangsit sabayan at agis buwit ingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo lupo kada pitso inana asul-sulo kasla agalon on na reklatilo ko anay abu punana litsim lakay litsim di pukpukaw na jakton kayate di ungtungaw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si kungkwan nalipatan at sakit panaganak na anyagat din tayakin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na isudagaya pinakinsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa kastat panaganak mi bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Nusyak tuti agasawa pilyet tutay adot kwarta na uray bakit ako ribet den agpay sutay kun kunada uray bakit no masulet agwa nukut kude ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken ay kagat na alu magbaga na kagat-gatel kasla aba indem kutun tital-talo kay kayat ko langin tay baklangin tay babae abungan nera tatay bakla pasak mula magulimegda tay babae nga bungan nera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alu magbaga na kagat-gatel kasla aba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimegda ngentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang
jay bukel tambo-tambong. Noon nalabaga jay bukel bugbugayong. Noon nangisit jay bukel takit kalding. Noon na sileng jay bukel leku-leku. Noon natangken jay bukel ay nyog dayta. Noon na silap jay bukel kamatis dayta. Noon na kulog jay bukel itbong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Jay bukel tambo-tambong. Noon nalabaga jay bukel bugbugayong. Noon nangisit jay bukel takit kalding. Noon na sileng jay bukel leku-leku. Noon natangken jay bukel ay nyog dayta. Noon na silap jay bukel kamatis dayta. Noon na kulog jay bukel ibong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Kulog jay bukel ibong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Tatangkuwa mamalot ipusta na amin na baon. Nuang baka manok pati kabalyo agrama taraken ko nga aso. Ninanang kuwa chismosa ken sobrat kinaaljud na. Inal daw amapan ijay karuba ang chismis igit kalsada. Itatang ngarit palutan bida ti pagbulangan. Ninanang sobrat labit na awag daray na chismosa. Nusumangpet da dua aga pada taawan masida. Kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada.
pustana amin na baod. Nuang baka, manok, pati kabalyo, agraman, taraken ko nga aso. Ninanang kuwa chismosa, ken sobrat kinaarjud na. Inaldaw amapan, itchay karuba, at chismis igit kalsada. Ni tatang arit balutan, bida ti pagbulangan. Ni nanang sobrat labit na, awag daray na chismosa. Sumangpet da dua, agla pada taawan masida. Kaldero, aklo, pinggan, kutsara, tumayo, igit kalsada. Itatang arit balutan, bida ti pagbulangan. Ninanang sobrat labit na, awag daray na chismosa. Itatang arit balutan, bida ti pagbulangan. Ninanang sobrat labit na, awag daray na chismosa. Awag daray na chismosa. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ibabainda, iposta pa'y ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ama kiapa. Isudan no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analain, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday ta, tay agbibisin, at dadakes nga apal na. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan
pulos, di babainda, i-post na ba'y ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ang makiapa, isuda no kuwa, tay awan, pudno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikakit gimura, iti day tuy akanta. Nalabit amay saka at ladakes na apal na.
kasong ginapoy langin ni Tigurang. Yodole, 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 papay na laaskan, magmak na takalsun mong di mo payen nga ingaton. Tanangin namin manong, taing ka panahinom, tapnong kasta pumaot ka, mungin ka makidaya. Yodole, 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 sa pulutan, iso amin na isarwan, awan na pati pa dyan mun, iso amin na irwarmon. Iayan na pagdaksan, diin ka na sarwaan, daig dayukin bakit mo, si pagtuktar na lapang mo. Yodole, 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 asikaso, tanagado nga anak mo, daylitin ka tandaanan, aginom lang sa paminsan, tatlong nataltal na biyag mo, awan ko'y tiyang over mo. Yodole, 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 yodole,
Di kan aglip-libak pay nakita kay adwa. Kaduam ni ay ayatem kabayan na ka. Makapatay ragrag sakyo adwa. Si Teteng Elga itse siket na. Nalaos rurut kuken gura iti nakita. Naginarapok kay tinairot, naginagay tinapaot. Ipagarong kuno siyaglat ay ayatem. Balangkantis kaawanan takneng. Balangkantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balangkantis ka peklan, sarampiting ka namin pinsan. At lalaki ngay kailaw-lawan, balangkantis tagaunga. Anya ka di isap sa pulem, ta adot al-alilawem. Adot ingka laglaglagem, tapusong awanan nakem. Balangkantis ka nga agayat, di kaget di kumaagkurat. Balangkantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balangkantis ka peklan, sarampiting ka namin pinsan. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balangkantis tagaunga. Balangkantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balangkantis ka peklan, sarampiting ka namin pinsan. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balangkantis tagaunga. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balangkantis tagaunga. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man natay dalaya, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapuros, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ingingungutem unay. Dinat umanay nga sa likwam, nudumteng ni patay. Agayat ka itan, takasad sa diwampay. Iyan tangay at tuya, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man natay dalaya, nga nangalsem kaniya. Kas adinaw biyag ko, mantay kay arigap. Nudi kan mapuros, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ingingumutem unay. Di
met umanay nga sa likuwam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasad sa diwampay, iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Ananwem tapintas mo, nga ingingumutem unay, di met umanay nga sa likuwam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasad sa diwampay, iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Nagrigaten, Diyos ko, di agmay maysa, kan kanayong laeng, sariling sikap lang, mga asim apo, di nakatbaybayan, dim ka di palubos ajak makaraman. Maasi ka, apo, ket ipangagna, barbareng nuwaddan, tumetlaeng mangayat, init bulan jay nga to, isut isagot ko, amin naramitek apangalilaw ko. Naminsan nga aldaw, ket nairite pa, nagparang nga dagos, chicks ako sunada, denggeng kad o Diyos ko, daytoy kararag ko, di nakadibaybayan nga masiro ken ayat. Maasi ka, apo, ket ipangagna, barbareng nuwaddan, tumetlaeng mangayat, init bulan jay nga to, isut isagot ko, amin naramidek apangalilaw ko. Naminsan nga aldaw, ket nairite pa, nagparang nga dagos, chicks ako sunada, denggem kad o Diyos ko, daytoy kararag ko, di nakadibaybayan nga masiro ken ayat. Bakit inisuti agad na ay agsangsan ken agrungrungaan, pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, iikista nirinantun kaya. Ilangan bakit inisuti agad na, kasla bato-batog nga nakaoka ka, tunggal no agintek, umututi na bangsit, sabayan at agis buwit ingget ang set. Ibita na ganaken, di bakit ko, ayat sa Pulentina imas sa kaldo, kada pitso, inan na asul-sulo, kasla agalon ko na beklatilo ko. Anay, ako punana, litsim lakay litsim, di pukpukaw na,
Jakton kayaten ti ungtung aw na kas lama set akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba pinaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matmandi matmatanan kasla kayat na di at si Pungkwan nalipatan at sakit panaganap na anyagat din tayahin kukon na jakton kayaten di pukpukaw na isudagayam tinakingsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Nusyak tuti agasawa pilyet tutay adot kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit mo masulet agwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken ay kagat na alumabaga na kagat-gatela kaslaaba indem kutun tital-talo kay kayat ko langin tay baklangin tay babae abungan era tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae nga bungan era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatela kaslaaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruba indem kutun tital-talo puraw jay bukel tambo-tambong nun nalabaga jay bukel bugbugayong nun nangisit jay bukel takit kalding nun nasileng jay bukel leku natangken jay bukel ay nyong dayta
silap jay bukel kamatis dayta. Noon na kulog jay bukel ibong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Jay bukel tambo-tambong. Noon na labaga jay bukel bugayong. Noon na isid jay bukel takit galing. Noon na sileng jay bukel leko-leko. Tangken jay bukel ayong dayta. Noon na silap jay bukel kamatis dayta. Noon na kulog jay bukel ibong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Kulog jay bukel ibong dayta. Noon na kuti jay bukel sikog dayta. Tatangkuwa mamalot ipusta na amin na baod. Nuang baka manok pati kabalyo agrama taraken ko nga aso. Ninanang kuwa chismosa ken sobrat kinaaljud na. Inal daw amapan ichay karuba ang chismis igit kalsada. Nitatang ngarit palutan bida ti pagbulangan. Ninanang sobrat labit na awag daray na chismosa. Nusumang petdadua aga pada taawan masida. Kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada. Tatangkuwa mamalot ipusta na amin na baod. Nuang baka manok pati kabalyo agrama taraken ko nga aso.
chismosa ken sobra kinaarjud na inaldaw amapan itjay karuba at chismis igit kalsada nitatang arit balutan bida ti pagbulangan ninanang sobrat labit na awag daray na chismosa no sumangpet da dua agla pada taawan masida kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada itatang arit palutan bida ti pagbulangan ninanang sobrat labid na awag daray na chismosa nitatang arit palutan bida ti pagbulangan ninanang sobrat labid na awag daray na chismosa awag daray na chismosa. Denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama dagiti galad ken sursuro nga permi analaan paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analain unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analain asuma uting iwat na isuday ta tay para bitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at dadakes nga apal na denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analain unay amaki apa isuda no kuwa tay awan
pudno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay karabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na bangon nga ang problema kaday ko'y taraken ko apal
Ay manong nalaglakayan, lukas na anabartakan, agamit kan dawaturog kan, tapno sigod nga usawan, di mo kadibag tritripan, talino ka pulutan, kasta unay panang mansong, dinapilangin ni tiguran. Yodole, 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 aldaw na sangarkan, nasa papay na lagaskan, magmak na takalsun mong di mo payen maingaton, tanangin namin manong, taing ka panaginom, tapnong kasta pumaot ka, mumin ka makidaya. Yodole, 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 sa pulutan, iso amin na isarwan, awan na pati pa dyan mun, iso amin na irwarmon, iayan na pagdaksan, diin ka na sarwaan, daigdayukin bakit mo, si pagtukar na lapang mo. Yodole, 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 aldaw kinrami, aginom kay kinipadli, di mo payan maasikaso, tanagado nga anak mo, daylitin ka tandaanan, aginom lang sa paminsan, takon na taltal na biyag mo, awan ko'y tiyang over mo. Yodole, 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 yodole,
Dikan agliblibak paitana kita kay adwa. Kaduam ni ay ayatem kabayan na ka. Makapatay ragrag sakyu adwa. Si Teteng Elga itse siket na. Nalaus rurut kuken gura iti nakita. Naginarabog kay tinairot, naginagay tinapaot. Ipagarong kuno siyaglat ay ayatem, balangkantis kaawanan takneng. Balangkantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balangkantis ka peklan, sarampiting ka namin pinsan. At lalaki ngay kailaw-lawan, balangkantis taga-unda. Anya ka di isap sa pulem, taadot al-alilawem.